Stillion bala. Yeah. Sihamba ngendlela. Yeah. Hey, angazi mhlambe umuntu abonga uNkulunkulu ukuthi umuntu omncane njengawe abe nephupho noma benesiphiwo sokuhlonipha ama legend asaphila nangasekho. Yeah. Uyazi isiphiwo lesi onaso esingandile. So angisazi lesiphiwo sikaNkulunkulu esingako sicabangile ukuthi njoba ulalela ingoma kaMadlanduna uBhekumuzi Lithuli iqhawe ngilihlonipha kakhulu. Ngeke ngimbize ngothisha wami, ngimbize ngogobela wami ukuthi ngathwasa kuyena ngoba empilweni mawuhamba khona lo muntu ophambi kwakho umthandayo. Manje ngibona ngathi uNkulunkulu ufeza iphupho lami ukuthi ephila uMadlanduna angikwazanga ukusebenza naye. Kodwa ngokwemfihlakalo kaNkulunkulu usuhamba umoya wehlela kuStellion ukuthi hey hayi man lamadoda omabili khona into okwakufanele bayenze yayiyoba nzima yayiyoba nkulu. Namhlanje umoya wehlela namhlanje sizocula ingoma noMadlanduna eselele kobandayo kimina njengosomnandi uThokozani Wakalanga. Kungijabulisa kakhulu ufeza iphupho lami. Akekho umuntu engimthande njengoBhekumuzi, akekho umuntu engimlalela